Puilawo chini joto tiprabasi no khlumu বিশেষ ke chini Omurpur division by Korbu division no khabai kuba ke maka bawo tini chu meeting achok layo chini honorable MLA Brom nang Sanjay Manik Tripura tungu chini Korbu ni Bidhan Sabha 43 number ni ungye tini joto ro বিশেষ ke chini party ni neta ro bot Omurpur by Korbu ni rob chung phaye tini party ni hamkhrai ma pandawo do pani hamkhrai ma pandawo chini Maharashtra tre kaham ke biskang logere panda chung tini kau chalai ha Phainai February 5 tarik yoke sin tipramot ha asai mosal party hiye gusna re monisal abo salno chung kaham kiye organize kiye successfully chung mega by rally khen thangye tungu abo pandao tini bo program mo chung preparatory committee kha bo program ni biska phainai program 5 tarik February pandao aro ni convener ha Chandra Saran Jomatia Nokol Joiriang Bijay Kumar Jomatia Koilin Mohan Jomatia Brau charjon ano chung conveners na ha ke bat baki tre committee ni members ro tungu tinio chung maka bomo ke bose ha bai do phano jodi sa ha to asingke beniyo ni mukti main chu asingke sudu buya phuo chom kongsa phuo chu do pha tha wani na u he kha pango saye tong yamani jot to ti prabasi especially ni Omurpur Korbu no youths kla hene ma no bai tong ne ro su nono jot to na bon dino phet ma ye chung dinio achuk lai nono ka bom se ake chini bri ro phong tho ake te mphara phong tho abun salo samuyo ni kho ye pho ha bai do pani ma pandawo Maharashtra ha mo se na maiklom bai bahadak da pono nim khawo Maharashtra ha mo to hasike no nim sano maiklom bai bahadak da ha mo to hasike no nim khawo thik thik great ti prelen main chu hinke 5 tarik February o jot to chini bo Korbu bazaro ke ha mega bai reliung mo jaga ong sogron ke painin tho pandao phai mai phai ning thong ye tini or naw no maka bawo inke bo tini social media nim sio pa ang samchu sini ta khupkhu jara bru hi tongnai raw riang tongnai raw nraw mkhata baidi PBDG scheme PM Janman bo sarkani ke ha scheme bo scheme le nung party kheto ni bru ro mai man bo pandase bo jaga no phomai nai multi purpose hol phomai nai lama phomai ne nang nai sei toi phomai ne nang nai sei Ayushman card phomai nai sei Ami bo 2026 se paine bo 3 years plan se ambo panda bo jagawo bises ke office ni kormosari jara GRS khenai BDO tongnai village secretary tongnai no bono to ye office ni sam naw tangdi boro rasniti ke hainke chini nojoro chung bangma report mai mo tongu abo proof fu hasinke sponim kungok ma bari klaine khna ko naw chung no hamya himaine ya ambo office ni staff no jara GRS tongnai BDO tongnai secretary tongnai no chung maka bo scheme ni pocket ni rinia bo sorkani jara backward do fano sosa ma panda sarkar bori ha belai ke betha ke no hambai rio ari popono to yana rasniti thungmaine ya jodi samaya asingke kmang nai chabu consequences chung samaya ambo panda wo kaham ke bono kaham ke ye je brike mai martong apono kheni ungtho abo ungya mani no bono to rasniti ke chungle samaya unai public ni out of control nge tha sike no sakok ma bari kleine chung abo samaya ambo panda no any advance ma samose ke ambo panda wo Tinio BJP yo thang yanke BJP yo surrender ready BJP thang yanke bo scheme ya himo abokok ma pochin khapong su phayo tini krung ye chung subjonal jon office ni hoke po edition je mon mayau mamai mon jaro chung mani ba chung ke hana po hiye tipramo sa join ke na no bo da di hi chung himo ko chung greta tipralen da be ka bo chung BJP no ria hin de hin greta tipralen mai ke chung CPM no to ya hin de hin greta tipralen mai ke chung te onno no congress khene no bibino party khene no chung to ya hin de hin Maharashtra sawo tipramo thani ideology ha Greta tipralen ke ha chini stan ma ha singke chini odikar ma singke joto tiprabasi ma tungnai joto kungthai bara ma tungnai jagawo whoever je edition sio tungnai na joto odikar saman odikar mai nai chini prochar abose chungke hana pora party to chung khau ya ko om pandawo chungno action la mani ba non against movement khe mani chungno abode ma sujuk tari hi tinio ma kawo ami ai ni pai thawo trek hang last one message team chuo especially chini Korbu bai chini Omurpur division ni ta khurom khuro 5 tarik February Jot to Korbu Maidano Phaini ungtho hiang kabo joto na hambai chini honorable MLA kausanai